Ata some man ngale yakhe gym man mora man. I'm building my body boy. Yini inkinga yakho ekuseni inkinga yakho? Anze ngokuxoxa stories njengamngane wami. Uyebo konke ngalosikoni wakho. Hawendani sikoni? Like sikona azuthi nje asangithathi nje mbo serious. Like ngiziveni la kuwe. Hey, short about two available. Okay lokho khona nami nifuna ukuthi lamanje talanza wena. Analoko umhluphe yabo. Kanti mina ngikhona ukwalwisa vele because mina nguthanza lokule yabo. So vanga ngathi sengiweak angisemjida lo strong like nje. Manje lo sonkhombisa kona nyalo wena. Yini le? Ngiyabona ukuthi mama selakho manje angena kule ngikhuluma ngako mina. Angithi wami umuntu kana ngani ukuthi ude ne protection usho ukuthi weak. Manje wona la mama sakho atamsanga ngisheri yami. Mina bese ngikukhomba nje ukuthi kuseke ufuna udlala responsibility yakho what ama responsibility. Okay awungithi advice usingenda kanjani usimphumela lesimo because angifuna angithathe like ngilomncane. Yeah, I understand your issue and mina will help you as a friend yabona. Lo chero na industry support. When tang forward number like WhatsApp la ngilokhona bokhuluma naye. Ngimlethe wena. Yes, ngikuprotectele yena. Angisho ukuthi ngiyamdzinga like in terms of like ukuthi hlukana naye. Utoba nawe but mostly utobomcela kimi ukuthi ucela kumbona mhlambe ne update. Umcele kimi ngesikhathi esithile because vele utoba under the protection yabani yamora. Understand? Bese bufakazi baloko mina angifunda ukwanze kuseni. Yini lokucabanga ukuthi ungakhola umprotector lo chair? 2004. I think beminyaka nje bengisemncanyana vele 2004. Yebo. Siyakodwa namajida nasifika lena kuqhamuka ingwenya. Yabona eksenfeleni ngala phakathi nayiqhamuka lengwenya ngithatha. Yathi ngithatha ngangena la khathi nayo, ngathi ngangena la khathi so, kanti benginemukha la. Jesus is Lord. Yabo ekuse lengwenya buka yangithatha ngisale pass like ngancula almost la pass emandini. Pass almost 30 minutes. Almost 30 minutes shamba. Emva kwalokho almost 30 minutes ngaphakama no so kwaphakama lengwenya bonga la lebadwe ayindlela ufithi ngayo ngobuya ngayohala ngalomkha ngayohala ngafika ngathi kabili yabona hamba yangiyekela ngabona lapho ukuthi okay still mina kukancane ukuthi ngadlula isituation la ngathi ufunza khona then ke sesihamba ngale sihamba lapha ehlane nafika lapha kusuka ecisha imoto yababe ecisha imoto yababe semahlathini la ngihlana khona silangiphanje thina sinabobhuti nabobaba baqhamuka ebhubezi ngithoma ebhubezi ngabona ubaba ngene emotweni ngafika ngemaso lathi litana ngalizadla lithi so ngafika ngalithi Jesu ngathi ngifuqa so ngisho mbamba ngathi ngifuqa so wayiselekisa ebhubezi no lathi silithe ngibamba so ngajijela emva so bathi baphuma bangathi phumani nina phumani ngahlula kusamabhubezi ibhubezi lengisaba emva kaloko ngathola ina kwesitweni nakho bathini ngayisuka nyathola kabi indlovu ngavula ngayikhoshisa ngcone so Jesu